urwego rw'igihugu rushinzwe amatora muri Chad ejo kuwa 7 rwatangaje ko perezida w'inzibacyuho wari uriho Mahamat Idriss Deby ari watsinze amatora aherutse ku majwi 61%. uwo bari bahanganye yavuze ko ari watsinze. urukiko rukuru rwo muri Afurika y'Epfo rwatangiye kumva ubujurire bwa Jacob Zuma wahoze ari perezida kubera impaka zimukumira kongera kwiyamamaza. komisiyo y'amatora ivuga ko yahamwe n'icyaha cyo gusuzugura urukiko muri 2021. leta ya Sudani y'Epfo yatangiye ibiganiro bishya by'amahoro hagati yayo n'imitwe y'inyeshyamba. muri ibi biganiro bibera i Nairobi, Kenya niyo muhuza, mu gihe ibiganiro byo muri 2022 ntacyo byagezeho. ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Dakar muri Senegal bwatangaje ko impanuka nto y'indege nini itwara abagenzi yabaye ejo kuwa 4 yakomerekeyemo abantu 11. ibi bituma ikibuga gifunga amasaha 12. ejo kuwa 4 abanyakenya bunamiye abantu bapfuye mu kwezi gushize ubwo imvura imaze iminsi yibasiye iki gihugu yatenguye urugomero, abantu 61 bakahasiga ubuzima.